nche bia on be so flag bearer for de no wa kire nipa obedi kan Owura Patrick Ewukudi atuja se ya party bu oman mu a wo mu no mo ya no bonsam ne amanko a sanso NSS ye ka sei ani atamale central na shebe dwani ni bu afu papa nkwafo bi se sika bi ba bonsam na ombebu hu akonta wo so mu nim ho mache enu nti watoto bia ma no mo kire se nkwafo bi adwe nya adwuma wo Ghana ha Achimu down community 6 last stop for the ababa to just say na adwuma bi ekoso wo makwan en wo gata so na adwuma no wo mu gya yenti ama wo mu bre papa so fu kirabo som se brofo akase ne lo no adoso yempe mampani a wo fie nyansa sanso ena owura wo fa ya boatin jan de atuja say ye won kwofo mienu bi ewo NDC amanyoko no wo betumi aye party ni wo mesanso betumi abo party ni fom Ebusiansam na Afroka ho ya yede baba somo na edubre na kira wadwen 0594 841044 0594 YouTube ni Facebook so ya dabia no aseche Ahenkan 93.3 FM ni ya capital letter satroya kese wudru ho a na wadwenche wudi agu ma yamfa seda Emma Bempama Plaza Hotel Jubilee Hospital ODI Electronics Afe Ahenkan 93.3 FM Marketing Department eso yasene sanso ena obuba amensumetibo ebebu edwumadi aba betenase ocho hima onso so yasene enne anwumrei Bamboo in enso semenkanjo so waba Alhaji Hankuri Enterprise so eboaso yasene osika famu anwumrei kase no live Facebook and YouTube search Ahenkan 93.3 FM for adwenche no guo like uwia na wa share no bi nsu anya bi ahwe YouTube nsu ya subscribe 0594 841044 0594 text message and WhatsApp yebekenkan ediamon anwumre yi akenkan for beti enka ye me kwaku anin kusimene afia ampafowa Ghana de Shimamba Information Center sahudra abua Kasiebo wa mu tretremu eni Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia Anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia Online Radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center o Yausero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Die yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode wae boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewa Achim Esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyamene hine Information Center wachim ofosukrom Ena nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye nida Sonia Awurade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewo Achim Dan Intiamwa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa Information Center ewa Achim anyinase Ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center Ghana de Shimamba Kasiebo no ya de mo vemu dwetemu atesemu sei Adam Managing Editor Adema Daily Dispatch double krata no na esemfo pani aya owura Ben Fsin papai wunya te Ben Fsin dia na wate se a resource bi besu
a report bia ba na chale fa hook me eti ene enumre bi di hooku ba bia wo bia owura Ben Fc na asemo se odi aba betu dwane se wa hwepete takramu dokrodokro di omamu ahunu se Ghana man pani abedi eche Dr. Alhaji Mahamudu Bamia na me ya dom na dom ba dom so na NPP amanyoko no etna se na wonom kase ya to aba ayi franka tufu a wombeto ayi Ghana man pani abedi eche Dr. Alhaji Mahamudu Bamia na owura Ben Fc na asemo wo kenya ne se hwe asem no wo ka no wanim pa esanse wono de asem no odebeto wono mu a waye checks ahodro wode nyoma gugugugu nsani ani ansan anu adomu asuko ade mu nsam ne mu nkyeremu aba enu ntid wo ka ne play nya premfa se Ghana man pedi abede che Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ne betu franka ade ama NPP amanyoko se abato no bekwa awieye no na ono ena adi kan na wase Owura Kennedy akompra kwa Japan asin Central Brasil bedwani beto so mienu na Owura Ben Fc nto ne nsem so kyerkyem die ntia wo kasa ne se alantra matin ya jeje aso obi aka se na alantra mati wo ba ya cho alan oba ya che alankas oba ya che wo se ai alankas ba ya che na wohwemu obeye emfie dunu ma atwamu na alankas ede alankas campaign team eba ye na wose se so tu wani kurukuru hwe NPP amanyoko ni wa emabru bomu papa emabru no dos wom enti sa 15 years ago ya alankas epaw ne no ankasa ne dwumadie ho ntama epaw ne campaign team ho ntama no sa time no se emabru na wom no ewo NPP amanyoko ni mo bekwa akoto aba atu aheni asi ahemfo na abamu no esanse na sa time no no mo yanketenkete bogenti no nyaade sa alankas no ne campaign ahodra wa ya 15 years ago eye enfie dunu mu atwam kwon wo mo te ase wose maburu na wo MPP amanyoko no mo te ase entenya de sa alankas alankyra matempa de Franka Kurafuo di bra no baba bada na bam asinisi wose enye yesa na wo checheni nsem wose afi wa wi alankas so de a eni wo ba eye Owura Kennedy akompra kwa Japan so na wose die ntia wakasa akompra kwa Japan beto so mienu ne se uhwe Kennedy a wadom NPP amanyoko ne emfisia aduonu mienu ni 22 years chese papa na di MPP amanyoko no achi achapa ya da bia so hwe ne nsanka yemu ne de akokoso e wa amanyoko no ma wotim se nkofo mabru ni titu ayada ne pa wo mu fili no enu nti alankas de sese waye titile watwam na sese no Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ene Kennedy akompra kwa Japan maban ana woso Owura Ben Fc asanso atwa ne nsam no ba be kirebu se die ntia wo ka se Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ene be wini flag bearership ni nyina ne se Usha Dr. Alhaji Mahamudu Bamia baby ofira wo firi soro wo northern region ehon wo fire na MPP fonso adwe ba kwadom tim sasante mantam de omaje bosu ko ba na esoro no na ya vote no ehon sankai na kwakwa something which is there etom wo gidie bi se wo mo hye na wonom ede Dr. Alhaji Mahamudu Bamia tu franka ede ma amanyoko na afimpinu ene aduonu na abato de bo a ebe bo mo betwe dom bebre afri esoro ho meche northern region wo enu ntin wono de wo kire mu people play nya play fa se aba no beto awie akase ye panipo betu franka no na eye Dr. Alhaji Mahamudu Bamia na osanso kyerkyerem se etofom ono de na pota atopa na sa apoya wo kyerkyeremi se etofom na ekodi alankas ho anase ekodi Kennedy akompra kwa Japan ho a ene ebeye ni hu ye papa esanse ono no entakra wo hwehwehwemu no eye entakra fita entakra kroje enti na se washa tactical lenses na wahwe hunu se Dr. Alhaji Mahamudu Bamia na betu franka ede ama amanyoko se dane butu dia na ne osoro ene bia wasom se kabo. I will be very, very surprised if Dr. Bamia does not win the flag bearership slot. Can I Japan be second and I am more Alancha Martin be the third. Twin say delegation, a lot of useful ones within the party, Alancha Martin Opiki Alan Cash campaigning 15 years ago. Until delegate waited 30 years, but Okai Alancha Martin.
Kende Japan, over the 22nd year as a member of parliament within MPP, he has worked within the party for the past 2 years. Okay, a lot of the delegates to Kennedy Japan more than Mr. Martin. Eti etu ahen ni asi ahenfo wo munya nkoto aba no de na so papa we tactical knowledge ne tactical survey ono aye enti wode sansem we abetu dwa eno no nipa wuti ni nka wono ena yesemfo pani edema daily dispatch da obakrata na ba no enso hwa eni akwa about wotimi kana dwen se we be wini ubehwem no dito na dem pepepepe enti flag bearership America ro mutu nso no ena owura Ben Efson assign atre na dwen ede afa we ye MPP fo no de eno no. Former national organizer Dema National Democratic Congress Andy Samonyoko no wofa ya watinjan ate se no mamu atete paso manfo bi ka se bapia akoka asem bi se okọ Andy Samonyoko no Owura Johnson asiedun katia ene Eldofo Swampofo ye chairman ema Andy Samonyoko no wo mu ye wanti bi a ebi mu nsam fata se wo be pedi bre bi enu nti omanfo bi afrase atwaba na se nti se onu nya kukuduro ede ne sasin bo pan wo mo kaza be ma na numa duru anyo nti onu so sori ya gra abroma na nonda ba ayi twade anso de empare na no da ena okeka ka na ba pia ba bonche se da bi enya sa na opa kire wo fa ya boatin jan kirema o se Andy Samonyoko no koma etitu mienu bi ewom ano ne atwatwofo pani Owura Johnson asiedun katia ene chairman elder ofosu ampofu mpenifo mienu wei wo ma sem ena omanfo bi tia wo ma ntini ya wo mu bu na tentene ne ade ababeto no so na de na opa kye ni na se Owura Johnson asiedun katia ene elder Samuel ofosu ampofu ye kukuda mienu bi a wo mu tima bobio pan no mo hia so ewo NDC Amanyoko no mu na o se wo mu ye nkrofo bi a se NDC Amanyoko no yi wo mu frima enye ye wo mu ntumi ndi nkunim ewo afimpinu ene adunu 9 da enu nti wo mu hia papa na mom o se ade bi betumi ha adwen pan ne se na ye nim se NDC Amanyoko no beto aba aya kandifo fra wo mu de ombekọ akon ewo afimpinu ene adunu 9 na national chairman di bre no amprempre ni port so aye elder Samuel Ofozuampofo ono no enkofo bebre unity wo mpeso wo ne di asi pa na mu baako aye twatwofo pani Owura Johnson esiedun katia na no no se sampenfo mienu we chairman di bre na wo mo pre no akwa kikri na no no se so sra pass wo mo nto ombo anya sa chairman di bre ya wo mu wie no na de otanim papa mu aba se hu ti sa achim da MPP party na de abam se hu na fi wo ni so atom wan esa na asa no ni so atom wan osramba eno na oche se no so de emo akura eno ntomunya na dubro na asomdwemra e wo chairman di bre na wo mo pre no ho anya sa wo mu wie no na de asem enenam Meka se ma atidu kenti apan ma na contesting ofusu tambo meka praso epite position ni nyina tampai obi a bi papa be ko ye me chen nyina ne se any pa mi ni pa omo ehia pa ma party no ye ko 2024 ye election ebise omo ye nipa omo di akotene pa wo party na ye ti anye na nipa we ni no ya omo wo di afọ the baby Tiania. You don't want to say, where did you down for 8 now? Where did you down for now? And none of the two, Gadan, I am the consensus. Again, the baby Sama for the HBL for Clark. And you come in, you want, you want to have for track. Now, it's what you said, you because you're different before they push out. I mean, there will be a could be also a see it's moving in a Baba, Mamu, Papa, yeah, and this is the by you need a teacher, Mama for the and yes, I did Ghana for you. Adishima mani amuti ye aye former national organizer man National Democratic Congress NDC chinie Amanyoko nso to awiabo apetampe wo fa ya boatin jan Jenkwa yadim ewo enumre nonsia Ahenkan Kasiebo no emo o share YouTube ni Facebook wa na waje nchano ade agu hono ebusua ya chonswa mra sebe dwani ya wogiram de madesha wonum ewo Tamale Central eye onimanyamfo Muntala Mohammed ade atudwa wose watete nsensem bi every
Ghana Airport Company Limited for her. Na ensamwa efiri ho ba nyina ne se pani kwankyerɛ for toto nyama ɛwɔ Ghana Airport Company Limited ho no mo e dia ba betu dwa se COVID-19 ni bremu ho sika wodra wo mo gege wo airport kotoka wie mu hyengi na bia ho no sika no onim ho akuntabua bia ɛne oni ho hweka sika no ko hen se kwan wo so ndie ama wo mo futuom na nti wontimi bebu ho akonta na anumo ana onimonyamfo mu Ntala Muhammad chese se Ghana Airport Company Limited for penny ni kasa asem na chese entro papa entro fita no wo twa no abusua sa asemi a ekoko akwaso ya no nti Owura Muhammad ka ho asem nya ne se latabi APA na nkrata no September bosom ye womi ni da etoso dunkro ena sa leta ni pie na ni nyina ne se pani kwankyerafo agya wo hwe etoto nyama awo Ghana Airport Company Limited di batu dwa se enkofo bi frase ai COVID-19 ni bremu no se ye test na hodro awo kotoka wiem hyeji na bia enti wo momfa ho enkontabuo mbra na owura icha se dabi wono de sa testing no COVID-19 testing no ehu sikasem ni nyina da yade ma wo mo ye test na chese apomudi adwuma efo de yade sika ne ma wo mo enu nti nyame anim no kra ne obonsomatiko wono de sa sika no hunkuntabuo no nya de so obi abetumi abusa no esanse wonim ho maache enti wonkoka ho hwe nka ho kutu anka bede na enumo ana owura mu Ntala Muhammad chese pani no obuwa na de ntia woka so obuwa ni nyina ne se Ghana Airport Company Limited for sa testing na no mo ye ewo wiem hyengi na bia hodro mu no na wo mo percentage ewom sika no na wo mo je $150 Ghana Airport Company for wo mo so echafa wo mo $2 nti abane sign na mo de na etima se maji 2 kura no a 2 na mo je he no eho akuntabu wa he enti wo se sa epani no tena na so aye ho na wo kasa no wo chechem se sikaro wo muni mo hwe enti wo muni akuntabu bia na chese nyansa gamshin bia nim enti wo ka kira mo se wo di omombra bebu akunta 2 wo mo percentage na wo mo giye no wo mombra bebu hu akunta na eya kaya hododo se Ghana ha se edi sika na COVID-19 bremu sika twitwiri dia wo mo giye ewo kotoka wiem hyengi na bia abrofo ne ba so de omutua na wo ko bibini so Ghana ni so ufri abrochire ba eso se ne awutua sa sikari na ati bi afankofo se ase ye nya ho akontabuo bi ade a na chese asefem awrahuye de bia yesi ye niska na so sika bi awo hormo enyungu nkofo dodom ento se da bi wa mo ani sifo do mani abrepa minority for ni abrese krodom enti omo ka kire Ghana Airport Company Limited titru ni ono eye woni wanyamfo mu Ntala Muhammad ne ka kire pani na wotua sa Ghana Airport Company Limited ano se sika no ebi ba omo nchen enti omo fa ho akuntabuo papa embra. If they said that the monies were paid directly to Frontier House, is it one of the reasons? I mean, that is absolutely nonsense. And I say this without any apology. Every $150 that was paid, Ghana Airport Company had $2 from every $150. How did they calculate the $2? So what it means is that on everybody who makes payment, Ghana Airport Company knew they were getting $2. So they can easily provide the information. Because if you are assuming that 3 people came through the airport. So you multiply 150 by 3. That gives you $450. And out of the $450, you get $6. So simply they are unwilling to provide the information. Nipa wuti ni kai ayamra shebe jani awojirem. Adema adesha wonom Tamale Central Constituency. Onmonyamfo mu Ntala Muhammad. Adishima Maria tua enyumre no Ahenkan Kasiebo so no asuguso ya wutie ewo. What wasum? Oraba ko din ko New Patriotic Party NPP osunu kokroko amanyoko no. Ora Patrick Awuku opanyini dia tuja se ewiase wo yade bia wo ntafo ana wade bia safata pam. Entu na webu on mo nambo no akohu bema bi na ohwe ni tipa ne hwe etua nanim na hwe na so pa hwe na niase konka na ode no tutu nua bia wo boe mantom se ei akodi osa ya wo pa
on ze bon mo na man kran no ko hu obi si enya adwo na ekoi so be kom na nya no na se wom di sepa na o se wi ase wei Ghana for ya yira pa de nti ayira ni se ye wo Satan ane o Jesus na Satan so do bia mpenasem na o se Satan ne nyoma ni na ye na enim Satan nyoma enya na se de na me ye fanto no se ade bia ase ye wo no mo no o se NDC amonyoko no wo mo ntafo ane Satan titu ni wo manum nsem ebi tuaben ebi anim ebi atiko ebi bobre etise Satan pepepe o se wo mo nsem eye ntrotwum die ntia owura Patrick awuku kasa ne se o se okai pa ana NDC amonyoko yi ba bonten beka se NPP aban ana ko Ghana Mnaship Jefie ekoje National Identity Registry Regulation etum na eno no wamo kasa design party na NPP for na yesa NPP for na yesa o se na so oken wa fimpini ni dumienu wa abra kane mampani owura John Evans Fifi Atamos amedi me pasomye papa eti no NDC amonyoko fo ya Mnaship Jefie ekoje National Identity Register Regulation etum na so ma babonti zo munim howe wo monyi bibia ntumu pen ena NPP fo akwaja tum na no ena owura Patrick awukwa babonti se oni NDC amonyoko no etontia obi a wodo Ghana wate anonim se ne party na Mnaship Jefie 2012 ankwaje samra we yantum no sinipa komra bonten no ne tontia omra bonten pa no me ni ho ano o chema NDC amonyoko ne party bia wo mbeka bibi ene ade ba tuno masese oma no akoye se bi obi otwempena ne nsam nya den oye ne a kire pe no otiti dintru no otwandro no zo ne a kye no o se san ba pe na NDC fosuban akwakoye owura Patrick ewuku a okasema NPP amonyoko mu fo ni bi e dia tuja se wo mo ka se Ghana card eno ne de ba ba voters ID o se da binya no kreda enye Ghana card ne de ba voters ID nemom eno ene be gina so dia register bi ama na nya voters ID ni nchiremu ni and this 4% omo yi bibia say akufu adoaba na no person say bibia intino they are not even admitting or accepting say ombeka kire Ghana for say ye kra ya tra parliament aye ho nhihye agiatum empo wo brana Professor Mus etiasi e dia hwemu say ye fa Ghana card enye ye national ID adwuma die bia pese wudi o mamu bia no wo de Ghana card bedi NDC for mo hihye mo ye mo sande to say ye nsan fa nye registration for voters ID mo mra bonte meka se mo ankasa na mo nya futura mo tu gu nkrofo ani no na ayemi nwanwa ene de U10 da bia metaka kasim bisesa oji NDC ne dia obitima job on somebody because asimo beka no anopa no edru awia esoro de oka that has been their star yen ka say ye de Ghana card ene eba beto aba in the first place adapa bia no dey against it adishima mani amuti ye eyo owura Patrick awuku odinku tawo ema New Patriotic Party NPP amanyoko no Jenkwa yanim Ahenkan Kasiebo no emu abusia Ghana ha se no amanyoko no wo do so papa yawo NPP yawo NDC yawo CPP yawo PPP papa no patapa players ebiso say ya pre papa preko enya bebre yawo gum gum chese bebre do so akwa don konso GFP Ghana Freedom Party wo nyina ewo ho na amanyoko no uhwemu a eyemienu pe na omahoran mienu pe na sese omye King Kong ewo Ghana ha omintimbrimfo no yenim no uye omoden se anye AI bi anye NDC ye NPP anye NPP ye NDC chese asentafo bi ni na chiriba no sa pepepe na chese wonum edi akokoti sam ewo yeso wo Ghana say we ba no wase o minu adasani NPP ade obeye enye kra woman 2 million no so ba be asem de dada no ano no so ba be no kra de obehye kena na wonsu mu tew jiraw asa de di blade twa wonfuru mu no chese NDC ne MPP ne de Ghana ha se wo mo ya boyan abra yesu na abusia amanyoko baako ya wa ha se ya Ghana Union Movement nipa wo ye kofar bai a wasanso etua ekoya no aya sofo Christian Kwabena Andrews enkwafo ta friends of Chirabosom was say
Ghana ha say no ahu bibia ni ade emra ye pa na wase mra no a so no so obi to a na just wato mra emra to so ya bone ukwa bible mu say ya eye no krotrodo se nyankopon ka che so wo ware wie emfa wo yirachi na ukwafa wo yirachi ra wato mra to bi anso abusue eye bone wonka so we dia emra keke ne to na ma wato kwa dia eye bone enti nkwafo a etoto mra e wo Ghana ha say ya emra ne sise ya wo momfa so no wasesa nkwafo ne ya na ya chi wo makogum tra keke na se we 2 years ni bi ne edwema ma ne de ama wo mo na 2 years o mu twa wi amfie mi no mu twa wi a no ma sa betena fia ba ba ya akakabensam na obu okura no say ye rape na ede ne koye ubawusu oba o sa ba be rape akwala ketekete boga kura na chese ono no utimi se wa shata e wo prison ho a koye onye na dwen se oba ba sesa de ne ho ama Kristo enso mu hye fiase wonu mu a won be bompa ya to ya da wasio sa omunya pie ya trom no asa ya biem na sa bone kro no ano waye ne kese na sa de ne ko enti osofu kirabo suma asem wa Kenya ne se so obi to mra wa Ghana ha sei na ye chi ne kotum a yentwa asase yantam ma no ebi 21 acres ne de aman se papa eboni we ya kodi yenti ya twa asase ama dome do body fuo do banchi fuo do bro fuo ento se ni pan se 20 years edema no betwa wie no na Ghana afu a yenya wo ahase ne nyasam ketwa hwe planting for food and job ya de sha kwa branensa and I have something which is the and so se nipa bebre gum ya tete wo magum wo motete ho no na tese bi kura wi bronsam ta we won be share fitianapa akosi anumne and yesi prison won kura bi kwaba e be kan se an prison de okona wo kakrawa uwo sika kra no o feel free feel comfortable pa wase hwe we nani hwe se obi aye bone ne ache na tum no wasan kod na mo bache na ban kra sa atwaduane manadi wase aduane ne de anya hwe ye toma wo mu di a e wase ye twa asase yantam edema wo mu na nko mu ye adwuma na wase ka adwuma na nko mu beye no se kokoo fuo se ye ankruma fuo se ye body fuo banji fuo na nko mu do a enka Ghana ye ha ye ho nko krakra ne o mfra abrochire mada ya prisoners yi wo madwuma mo yo mumfo mo ye no kebenya sika bebre afrim na ose ya no sa no nanka ya mo percentage bi ebia se wo no udrafuo ekase ya bema wo so chafa se wo kofia na adekọ ose no kra no beboa ama nipa no kra no na dwuma ne fan e na afa so kra no ebe yense na ho ada ho ama onipa wo no ote akira won ko prison da se boni we de mi kodi e betwa asase yantam ma me se menye kuya nso de menka asa me bedo ma me nsam asisi ncheche enti no menya boni we na makoda prison akodo afuo enti osasa de no kra no ka beye nse na ho ama nkofo ma boni bebrebe ekwaso Ghana ha se no sika samne nkofo adi nkofo kunku nkofo edi sika duro ne sa criminal tactical cases ni nyina da no enki ebe juri afri ho na se yade omo kwatum na yakoya mo kokwasa ma omaduane dia na pa wi anumre se ya 1 cedi kura no ye ho akom se ya 50 pesos kura ye ho akom wase ya mfo mu nya adwuma na nkomo am nti omo widiem se enipa bre next time wakwa bank wo de besu nyansa yada obi to bi already kana yada yemi akati bi ye yi say ya mi na so ye akati bi menjina ayibi enti se ina so se mo mo ni ni da se sanka ayibi na ranu ni na so na me ka se bi te nyame ya dum ama won le kasa fo na so document na bani bi baba ana nya be ya dum ni ko ma be do mai so obi ko prison ya sentence no eno wan se pa wo ko abayi kodomo no me mo wa 50 bucks na sa no ko fi do ni ye na wo ko bi ni ama 50 bucks muska ta won fa po no fa ko bot bra ba woni so kodomo on so 50 bucks wa ko do atwa adomo amo sue bi bia ye fo bi nko be bi te ebia no do region ana any other place on so go obi to be blue we could be any 70 bucks of play any dey be couple feeding dey be hospital and can we say be chill be yes so no look at say any sentence na apero ye na ko say prison any say bono anopatin no pia bi tin o kura dem am go it so no go church o kwa fa so for the people this no what is going to happen them say living hands and so there don't need to buy
Ai so obuano ma adwuma oni adwuma entina bronsa ma bone pa baduwan so chinchin kru onya bewo tiripa no so wanya hwe ne wakodi body yede na kotum yede ne kotum so a so fu kirabo so say anapa kran no abeje aduane akodi yamfa ne yentwi ne condemn yentwi mo condemn next time na nipa wote de kabusua no na yakofar bai ya wada Ghana Union Movement kuo no anu amanyo kuo no na twi ano owura Christian Kwabena Andrews aka ba ko pe so fu kirabosom na so fu kirabosom esan so to ane sebsu biemu a na wo kirem se NDC ni MPP ya so ansuo aso ansa ya hudiemu odro na wose womumienu nyina obia munyadru hatu kekra sa wase any people fo ba wamo maye hute no omko omunim se 8 years de ombetwa Ghana fo de be mo no matwa ko NDC fo so ba kokwasa wo omunim se 8 years ombetwa no matwa no omko pew na we aba pew no okọ na chese Ghana omba ya hwe kokwasa wase hwe Dr. Osajefo Kwame Nkrumah eniomo be ye ma Ghana hwe ukopie mu otema na hu se industries factories was enumu bia ni wonu MPP ni NDC fo asua de ensem fata brofo akese ene tactical English tactical grammar no ma wiato brofo ayasua ya ye ka che Ghana fo no masua no maka kire yensa brofo so de yentimi ndinda brofo cement boamba from brofo wo hei enya kwan ena brofo nso mfa aduane mbesi obi table so enti wose Ghana fo sese no yenja nkofo amode brofo ena mra ena me ye lawyer ena me ye hwahwa me ye professor no yenja wo mu nyina akiri kwansan se ya tra wo mu nyina da wo mu mfa emo number ya tra wo mu na Ghana tonsom se tem enu ti yempe president ya wo fie nyansa efia dwinda ni trimu a obetimi di ni fie nyansa nya suku nko anyansa efie nyansa kakra hodmo a obetimi ede aboa atoto nneoma ma oman tiaseman Ghana akonanim wura ewo mpuntunsem NDC and MPP, and the milk can say, oh, my happy, and Casso Mummy, and she feels to go to Ghana, so you feel my baby, a good dinner, if you answer, if you have dream, then we hear book some because a deep in Qatar, the economy, and one year, and on this number of some laws, them lawyer, anyone wine, didn't want to be do behavior, and because you tell our why they're done it, they must Ghana food team, Ghana, you know, they make say leaders, young people, you can say the parties, them no ecoso Ghana there, any original name one, they say no, and this is sponsor marketer, and MPP sponsor say there be, and several to answer in conflict with your boy and so also. Yes, sir, Mama Tosso, it's a good, yet the other papa, Chairman, something in the same mind. There's a clean line, you must say the Kwame press, then it's a Baranda boys, anyone want any of the 2 minutes to what is a will become. Nipa wotini nkai ono na kwafar baya eye Ghana Union Movement amanyo kworo na kwatamba ya sanso ene tua no founder bosu kena eye owura Christian Kwabena Andrews sofo chirabosom adishe wa chimu down community 6 last town akasa eda so mo na wa pregu fom wo madwa papa wo madwa na ansenam de omo nsem beba no Alhaji Hankuri Enterprise abusia wiase ye wo nneema bia oyifu obrabo ma enye nyamesom aduanedie ensuo nom ena afi provision oyifu obrabo ma enye ni na kosi aduanedie ya sanse fitia o ma chekosi anadwo a obesori atepenten kwa goizo beda no wo ye den anya hwekro di provision ho nneema baako ebedi dwuma wanya hwekro bedware samena anya hwekro de sapo bedware anya hwekro betwusin edu betwusin brasha betwusin iti obetwa sanuma wani 90 anam say provision there opa eyako Alhaji Hankuri Enterprise sanso yifu abrabo ma enyeye debia odi bedi dwuma tu debia wo to no sope ane Ghana ediama engofo agi title hu no epacho odi agro betwa beboka dia no tagwo bebre prekum sedebia onkoboka bia dia no akai no ahye ne so Alhaji Hankuri Enterprise ko ane nneema no odema atufobo wa wo betu akoton ene wa wo beton baako mu nyina mo ton pepepe fofofo tu ta onyamfa so koto opreku na esukufo ne mfa bi nko school fa bi gufie na nkwada nya bi ndi dwuma
me pacho Alhaji Yankuri Enterprise ewa achemodan Opportunity Bank no ene South Brim Rural Bank no oshomu finfin pe baby a coastal no bibi tru adwen so afre 0245 447 138 0245 447 138 onini ndinsa woso me pacho ekobia yomuti ewo danum sei na wo mo hwehwom de na no edamufua de ntia meka sa ne se nei abefu nneoma asesanti wanse sabia na se oya ya sabia okwahwe o na oya yo krase ni me pacho Bamboo Inn ehye dwumakwa ya to this out time winning mat and bar Bamboo Inn a new spot unity ewa achemodan na okọ Bamboo Inn a womo obiae bi nso motonton provisions foreign goods body splash sa nneoma ni na obenye bia to bibia usabeka bi wo ho ensa do bia so apeso to no obenye bi quality wine ebi wo ho no mo de den say ebi odofo bi edin birthday ebi obi edi dwumasum bi na apeso surprise nipa na ofre Bamboo Inn fo a na waka nipa ko na de oye wo man kasa be package ana hampa bi no mo de akoche no say your dan wo mo nje hwe ekọ abonten dia na obetua lolfe na ti ya no akai no ahye ne so Bamboo Inn si yanka njo se nyame bo a October bosome ne da edikan memende yai omu bia no official line live band ebekoso ntia no akai no ahye ne so titietem no odi brown mo ne be hwe se de hono masetena ne hono dwumadi tie Bamboo Inn you will love it me pacho kai na hye ne so say wo mo achimdan MTT de hono ma police station nkwantanum de no hono mo ena mo ne ye opposite omene no ena ye opposite fra 0594 960088 0594 960088 ena 0244 732075 0244 732075 Bamboo Inn you will love the place ebebu so buba yenso yetbe enye bre na ekwanka me mamo be kakra sanse be de fia de obia ntumi gaga to god si a metwa kudwamaga me pacho ebebu edwumadi a meminde bia enwe no nso kosi enwe no wotwe Kwame Asante ene na pamfo tenase no mabube ahodro no afamu nyansam mu aba na de aba obra tie bi na edwumadi bi nso awo a wonim se wonim bupa no betumi aba be register akanse no koso udi nkunu me ebe chewade me pacho 0593 649595 0593 649595 Ahenkan FM marketing department na no kase wom se den apeso kan wase radio so ne abayo bi ba anu sei se ofoka wagya ne sika ene ne insurance nyoma bi ekeka ho oba ya pe ene bo ma no nyame adom wanya resource but ehu dia akwakosi de kofo afre na nso eni bebi akwakosi de se ne saka na ne sanka de me confirm ya sameba me pa cho ti bibiasi ana opeso bo oye advert bi na nkofo tene ntambiri kuma mu a eya nkan 93.3 FM enu nti free marketing manager 0244 290093 0244 290093 Jubilee Hospital so make a choice and they who do walk ho. Essence Jubilee Hospital a warm pet and a wa a chamo down in important waja. E yadia bia won mo hwe aso ano enti yadia na bia mpeso bia be hu ntwuo mu a meso ya private rooms so hodo a e wo hye hono atalanku one side na a doctor fo gina so tenten e pre won kwade ama ho ene o se ye yan na eja oye dia yadia ni hyedanye serious bia obi a be hu ye ntwuo kra nya asem bia no yenso ya wo normal rooms so hono mu a doctor fo be gina ya so 24/7 apre yan kwa ede ama yen Enunti Jubilee Hospital die environment no crampo enye ize laboratory hono mu abibini ne ase yenhwe mo gya mu dwunsom ne empe yade korete wa wonum ebehwe ayede ama pharmacy wo ho tinya kuro nkyere kakra bi agya sesi akwawie etisuei kakra nya kakra koto awiabu bi ehye obi yare na de ne ko hospital se kochin kwahwehwe adurobra enye Jubilee Hospital sanse hono pharmacy aduane sam kranso aya adwuma papa person sa canteen so ewo ho enti Jubilee Hospital sam America de anyasam ketwa theater wo ho ena afa wo yoba na wo fa yafunu amesro antenanta no ko ho na sa process no anwa wo de na fam anti process no eni Jubilee fo emfam awo akwantuo no
ene Jubilee fo emphasize kwanto nim na abusua bia na akwada ne da yam opeso hu so ye oba ba ma akwada no ya he akwada obepe kasa akwada no be slow motion ti se akwa bia minim no akwada no obepe chokrodo akwada no waka ne na ato so ana ne nyina ho behu ultrasound and ECG scan machine ewo ho ya akwada so da yi o na yi o ne nyina won beka ede acho ya de ni bi wonum so a menua enye ensekansem ne chokrodo bebre eye kasa kire keten bo se ya de no hwrem afiri so afi senia meka kire won aduane de kantin bebre kama aduane healthy foods ewo honom a benya bi adi mu apomuden so aginagina so obu anani ya ne ya meso ye won nkwa clinic ho mojabro so ya de tete wo ye won nkwa clinic ewo ho insurance 24/7 eye adwuma enu nti Jubilee Hospital wo macha kwan eni achem da abo kwan so amantransam so no so a Jubilee Hospital na bo hotafai Mr. Fraser 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 Jubilee Hospital Bimpama Plaza Hotel yeda emi ho adwodwe yen enti wanya ho bi mo yoba ene be ma ware mo pese mo san position na bia mbenya pension baby bia oh eye Bimpama Plaza Hotel B Plaza Hotel ti ya mo enko change style mgbe hu so benya pension baby boy kama baby girl so kama na ja mo de ajeje mani a bra mo nko baby am tutifie na mo de na ajeje mani ena obu anso a oseme ne me kanche ma ye pe baby akotalanku one side eye B Plaza Hotel empatamu ade awurade waje abosu ko baba mbo sem jana so edan nya wuramu a queen size bed no ama achi o aha aju o na wo se na condition dan mo onwupa fridge sim na TV simi kitchen womwe na de ahi biem na wo hwehwe na bambo samsa peace o mesra wo machira kwan ani achem da MTT di kwan no so a ana Church of Pentecost odan kwantanum branch no ugina wo to wani a B Plaza Hotel na boho 0249 855396 0249 855396 and 0243 118500 0243 118500 B Plaza Hotel is specially made for holiday makers from abroad and afar. ODI Electronics will turn TV fridge, deep freezers, gas cookers, blenders, kettles, washing machines, and unti Mr. ODI Electronics bra. Never for one your mark tactical working at the atoso, tactical opening, no way be so, tactical machine, now where you sue at them, and unti Mr. ODI Electronics born the da form for full force at say abetiano at the sepen for nantiero enti brabajo de untimi tuani bumwa tuani so peso pion tuawia wabefa wade ko oni obi ani asem achema boabo Ahenkan efe baby ebutuo no ehwa na ODI Electronics butuo frɛ empanifo wa homatrufo eso 0550 900600 0550 900600 afi adeshima ma ye to anyume no Ahenkan Kasiebo no asugu so kai shanso se wutie ewo wati wasum meko epoemantim na epoemantim so nya baabia se Brim Central Municipal Assembly na Brim Central Municipal Assembly so wo mayinu ko achemoda ya oyi ko fodo front ma yetie ye betumi enya capital town of Eastern Region emu na meko so ba achemoda krodua nimu a yo bronu bi afa no achemoda community 6 community 6 no so koma yo baabia afa no community 6 last town na zo mu de womgu no ha akola bizu no ha akola besu a wo no ha obeba wo masem ni na ne se bia ya wo mo na akwa bia foforo nti ama ensuo e wo no mo pa ensase no so wo mo pe bi ho no ma na twitwa ma wo mo ena nye nipa ba kwa na mienu edom wo pa mo fa gigi adan empo oba achimda kredua mo mpenimfo kuku dan mu ba ko onabo MP onabo Alexander Kwasia Kwakra ono so asase da ono mo tire kuku dam wo pa nipa wo ho na so mu chema kwan a wo mo fa so ko mo afiafia odrumu wo mo fa so ko enwuma ko ya adwuma ma ba ni nya to kakra no
ekwane nya na no wom de ho ade sede koto MC Honorable Victoria Du ene MP anim ne bi MC de anhwe ahye mienu bai eno ano no wom be hwegu anom da ho besi no mo nte wom nka biem MP so wom bono ase ode ka wom omodan wono ampo jeje ntoboa tinko moa so no ankasa nya ode omoa ono so mfa no ntomo amra wom bona wanfi eno na nyame adom na watwetwa mu ye ne panyina oda concern Achimda Community 6 last stop for ano kasa owura Samuel Ataka se no se MP edasem de abra o misan so se obema contractor ba kwan so abaye adwuma na o ka se memi da we ye ti yesuma yaman boni nne ekoi na okoye no wo mu chem se memi da no contractor na ntumi ama endrada na contractor no bedu bia ya na o ye adwuma na so yasi contractor no wo mu de ahwe abegu ono mu sika ni so anti ode begu ono ma no mu da mo amunyama de no mbisa ntiwe ya ne ya ma na nya na asa hwan ena ahwe no gu ono mu na wo mu kyerema se de tibia na akwakwe no wo mu bre papa wo mu gates wo mu akwan wo mu nsamso nini na nya ewa Achimda Community 6 last town na wo mu tiemu fra ban titu MP ani MC so omra me yo momoa sanse wo mu asetena mu no edin bridge ne ye brepa nsoto a yiri ye afie ho nyina ye fie nyina ya ma ye nya baby emfa na wo ne ye nyina ne muntie pamotwa ammbra me ye mai o mu fletch o besin ko school ebu ho no ma pon kra na o mu kokra na agise obi ne fa kwala na ode na abo ne bo no ayen kakra mi sister nke nso fa ne ba ye fie wo se ti mi yira ba betai baby e de blocks wa to say na ye ti asu si valanda nti mumla na mumba nya sa dia to ye ntu ababiem ye ma no mo bre kwala nso to an no mo kwala na be free ade anchi na abasin ko school Roma ni ade nti mo mbomode amba ye bridge ni ye ma ye na nso tope na maka nso na chi yise mpanyfo na apagya mo so mo konso ansa na mo de mo atwansuo eyi a ebufa nkrofo fie first no na enyiri mfaso beto mbe feeling gates na eso mo ye mo anya ye ebufa ho fie bi kura ben ho ya na ebufa fie no mo kire nko bi se so betwe ansa na o ma ye free de nso de ye bra ho ye ntama e be boan because mo nso na chi no ya na edubri bi kura cars ni ntumenko ntom do anoma park o so ne to de twifa ha nyina ne aha anti mo mbaboaye omonya ne ntama ya ne nsuo ne to e ha dwen enti me ba to bomo de atwa Facebook live ni YouTube search Ahenkan 93.3 FMT ana enzo ya fiefifi enwuma mo bo agwa community 6 last time ane enzo na mu na kwhye dem ma yenda me nkwa ma kuma lenda idwa na adwe pan ejiridi me kwa maso me ne assemblyman owo Achimda Community 6 abeto ampeso asana se ne mpeso aso kwa kodi nkomo wonimnyafo ohene se apew akora nyo otimi nka maajo ya eja ani de mumpompo ko de Kristo adom ya obia ho ye Kristo abemu de na ma kronkron merade Christ inti ya deshi asomdwe nka o enka unso enka ma yesumo merade okwa sorry nene me gidi pansa nkomam no bedi no lugulugu no lagalaga no bilibilibi no labalaba mo me dase honorable nwedi e ba wabobọ na Ahenkan 93.3 FM wa Achimabo abo apue mantime jigum yiro yasam 8 wa ni nanso omanfo a ewo Achimda Community 6 last town enidiem eya okọ na when was the last time okohwe wo manfo ewo last town Community 6 you can ni ye adwuma wo no pay mi san kohwe adwuma yefo a eguso omo adwuma wo no adwuma pacho no ne eda adwuma na omo ya okohwe wo mso no am say a hono mo line no na ye place bia no omo di kube ena denya na ne gu insuo bi so ede etra insuo no na mebe ya asame ma me ni so adi me ka asame ba ono ma behwe se ye be ye bridge ono ma ka bitimi aso ampa me ba ye no yi skana me manfo ehwe bridge na se ya me ya do itimi ye bridge ni wie ni ye ejuma ni du be na afedu ni e din se assembly no ni MP ebehwe no muso ya sin na ejuma ni koso ko ya de 20 toilet MP no wa bupuri tono so de
infrastructure committee by my own share Jumano and by an partner and saying and the fund your share, you know. Yeah, Saka, yeah, dear Honoma, yeah, dear tour a Jumana, yeah, and so you say, Gusua, ye in Sunu Quina Mano. I shall see it in the Jumane Coso. And she said, you know, not near Coso of this last stop. Her fees down, Honomo, near Cosono. And honorable, asima me de nampono wa boso. Eno anti na ma ye ba abobwa no, ekwan wunsema. Wo mo chensu twa wo mo bre school for brain de ekeka hu. Na me no ka se ye hwe Facebook live nti obi su ti obetumi ahwe Facebook live. Na oba bedun adan se sanse ne yesoma ya man boni. Ekwa achim down community 6 last town. Na de hu se wo ma yi gates adun se we de nipa nsa. Senso machine yo ye gata ekwan dem ayi so tem ene de anhwe gugu kwan no. Na ayinfo na de begu ono mo na anhwe omo de gu ono mo so da be na mo de be fele kwan no. Ana mo de ba be di djuma ben ene dim. Say, scanner MP Edema, you know, on my end, the check of 8,400. But Oko Bank now, scanner, or say it become accounts, no, this guy is a kind 8,200. And the Emma, Niama, this year, now, Niama, the Bia fairless. Niama, Niakani Goni, and spreading, you know. I'm saying isika samno anso adwuma na ye no anso nti egusu a e manfo na wo no ye ni onwo ka no ya discan ya hwe na anwa na akane yatimi aspread we no spread bi afan panes ka samno go through no bi ma na scan so infrastructure ko no be hwe adwuma na adwuma wonye wie ya na sa wa sha tie de omuntu ngu cruise kan nyina mouse ha so the part of the money, you know, Mama be a Yami or Dumo, if you are seeing a ditch and you say, on the share you want to be able now, on the Yakan, the man yet me, as for you, Yakan. Okay, Tina say, Monkasa Smayan to Boamode Boasica 8,500 MP de Bayano, Monsmayan to Boamode Babes, best support via. And I make sure, say, Bridge and Nankasa beginning, you know. And in the first failing, no, MCN in number 16 to 17,000. And Sana MP signed it, 8,400 necessary the source. Into bridge media man, Tamo, or my yard, or my boy, a human. Oh, calculation to me some month for no abuapa na MP super boy na Sikaya say a musa pebi, Sabi. Yase ohine ba so ne de nana ne papa tiase ti mo papa tiase de na mo san fa nkotu nanim an say entobo na ode ba beboa mo no asanti on san so masene mo san ko nanim an o pasema ka che Yankopon na ka che mfama ni ya kan agupa yi mai so san se MP infrastructure ko nyina ye sure say o masugusu omugusu tini ekono cause can be 8,100 bi mutunya abroye ntini yebe se oncha ni mesha committee last stop for na yentimi en conclude adwuma no me dey say all them life one oni omo ka bi omo ti ase for then you know this last stop and then develop cause omo yenkofo a omo to become who so we need na udu na de bi ma utimi yo. Okay honorable homa no eye watwe atwi nanso megidi se die ntia ma ye frɛ no yenya entiase no ena de yepe no so yensa kan wie ena tiefo nso atiase wie tina ne de ubesia no mse bere se fatam no ye be san ba na so ne no adi nkomo abozi mu great damas onso ye great honorable ajiatum Adishmama ni pe ni kasa ye assemblyman owo Achimdan community 6 electoral area. Honorable Ohenese Apew. Eni agana de shemamba mayamfa amanfo adwenkyere ya aba. Embe sobo na fei. Yentinsim ni yenko na afofro so embra. We dia wode abani wase. Ode Pedro wa Madina Cruz.
what the abasa bubu Monkoswa now when you say na yetie ehwem live free yeah Indianapolis Kumasi Tesano yada so and Evans enin obuasi tutuka and so dia wade abose President Anado ene na bedi eche Dr. Mahmudu Bamia won beye Ghana yie wate waye mi yie no obeye yie ti ya munya botre Ghana for pressure no ene papa away ni woo edos ndodo munya botre nkama kuma ntum yam na obeye yie nyame beye yie wate na Anado obeye yie ono na dwenkyere eno no ana yeah we so edene die aba o so the Gloria Ampofo my name was it me sham live every ejumako esikado Ahenkan 93.3 FM maye ni nyina ono na sam wode baye eno no ye dase oyibo waten so de abaso wode free atwoma na ribehin Kumasi was MPP oh far away better emu ya chen NDC 10 times. Na NDC de no mo tactical measures ben panti na NDC for one ti wo me aso nkwa didie wagara ha. Oyibo buati na ebusa sa question we. Enoch Tete Kwame GH say what the first amankase wo hwegen. Treka constitution yamu ase. Onso na nado danko akufado ene baomea doctor wonum eye juma papa say enche Ghana bet say UK ene Canada papa okay democracy adwenchirenti yem fancy ya ana we so ade aba crespo fufu so de aba say our economy will bounce back esa bet yesine na so kinke timunye nya botro Ghana foi ono na dwenche eno no yabua prince enso de wade aba say ni dino aka superstar ka ho also watch live every say clear watch Kasiebo no etie Kasiebo no Tesano Star Junction yedas wo ko mensa pilatu se nanado ene baomia wo mu gba adwumanti Ghana foi munya kasa chokrodo no na ye support wo mo yo silas nso se ye pa aban ya cho yesra no ha yesra na nyoma bo kwa soro dodo ya bro ye kon obi nwum boy ye kon ye free krotia na economy nti ye ho age afiafiem adan ne ye kon sa enti silas nso amani hu a wo hu nti watwere ho nsam aba and o say the hardship is too much na adan ono ne question ne nsam a watwere ede aba no ye fancy a taw ye nkwa SMS Yanko SMS wesi ni din ede nana sre body free achim atiase na ose na small kan say he kane mampani yewura Kwame Nkrumah saje for oje o man kokru Ghana si onmo papa ye bi papa no se afi ni ensampa papa no sa o yade obeje ye pa nyame hia ne baby obia ye dase na waka nsem bi nso nana sre bo ye hu pa yate ye dase pa nyankopon hia betu ho anamo nyankopon hia papa nyankopon hia wensu Kofi Isaac oso wachim abenase na oso Ahenkan FM mamajo nyankopon hia mo papa nyame hia mo o hia mo pa na o hia Bishop Ekwam Kofi Smart ene bra kwasi nyame wo mu na wachim otable osi Peter odifra chim abenase na you guys are doing great job and just ngongoma Mr and Mrs Esieni osi ochia wo mo pa wo mo nso asobeti koko raba porridge son o wachim odan osi enjoy tactical news in live and just ngongoma ye ni na Ahenkan FM 6 p.m. news edem yopo majo mo ya djuma pa ni etimu live e wachim ayiri bi o say na way pa away if you want to sag na do here pa away ngubi nyumo boy your boyfriend no dey do you pa away nti on there rono mu na na do na on so ma highlight on mu say no say we ye ade chest pefe ampa NPP aban wo me kom e de Ghana for pa tomo fix country no na wo mu ma Ghana for ninje answer away no ebien besa ba osi ochia Evans atito golden boy
wom na e wachim ayerebi Mayweather ene de adwenkyire we by Grace nso den dia was fantastic news o tie papa Grace yadase I'm overwise or say Ahenkan good work done. God bless you all from Achim Jadem for your church amuni na ya kwaya brono ayebre ya anwumre ya producer aye kwabena Akim Achim Asubuade Sheba Kope Kwame Asante aka Sir Charles ono so ene de ko Facebook live ene YouTube adishmama se na mo hwa na wonfaso na osobi ode nwa ekwadidie Billyman technician on duty midin di kwaku anin kusimene Efia ampofo wa Kasiebo nasi yesi